people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa. Ubu inkuru iri kuvugwa cyane muri aka karere no muri Afrika nzima, inkuru imaze iminsi hari amapaji imbere y'ibitangazamakuru, ni inkuru y'ukurakarira no kutareba n'ijisho ryiza hagati ya Perezida wa Afrika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa na Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Reka ndeke kwizimba mu magambo basubiramo uko byagenze, kuko ndabizi neza abenshi muri mwe mwarabyumvise. Mwuka mubi wakomeje gututumba kugeza ubwo noneho bizima abandi bantu, buri wese hakaza yafashe uruhande. Ku ruhande rwa Afrika y'Epfo ku munsi wo kuwa kabiri, Julius Malema yipanze akazi yifatira ku gahanga Perezida Kagame adasize na Museveni wa Uganda. Umuhungu wa Museveni Bwana General Muhozi Rugaba ngo abibone kwihangana biranga, maze nawe mu masaha make cyane yakurikiyeho yicara kuri mudasobwa ye akoze ba muri winarandika harinigura koko yifatira ku gahanga uyu mugabo wo muri Afrika y'Epfo washatse kuburanira mwene wabo Ramaphosa akibasira se Museveni na se wabo nk'uko amwita Perezida Kagame. Ikaze muri iki kiganiro nkubwire byose akantu ku kandi ku byatangajwe n'uyu mugabo utari fan. Hagati hari ko Tshisekedi nawe aherutse guteranya inteko rusange y'igitaraganya y'abadepite ndetse na Sena. Inteko yavugiwemo byinshi ariko kugeza ubu bike bikaba ari byo byatangajwe. Ese ni ibiki bindi baganiriye muri inteko rusange? Jubuni nitwa Eric Rukundo, message direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Reka ubwo naguhaye ikaze. Umugabo mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Rugaba yakebuye umuyobozi w'ishyaka Economic Freedom Fighters EFF Bwana Julius Malema wibasiye Perezida Kagame na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda habashinja uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'urupfu rw'abasirikare ba Afrika y'Epfo bayiguyemo. Mu ijambo rye ryo kuwa gatatu Gashyantare, mu ijambo rye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri 2025, Malema yasabye ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo kudakomeza gufata u Rwanda nk'inshuti, hashinja Perezida Kagame gufasha mu Ventura no kugira uruhare mu rupfu rw'abasirikare ba Afrika y'Epfo bakomeje kuborera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko yabitangaje. Malema yatangaje ibi mu gihe mu kiganiro Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagiranye na Perezida Kagame. Ramaphosa yamubwiye ko abasirikare b'igihugu cye bagera kuri 14 baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bishwe n'igisirikare cy'igihugu cya Congo FARDC. Ikindi kandi nuko ubuyobozi bw'u Rwanda butahwemye kuvuga ko M23 hari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, ko ibyo leta ya Congo yitwaza ibitira u Rwanda ari ibinyoma bidafite ishingiro ndetse no kwihunza inshingano. Mu gusubiza ku byatangajwe na Julius Malema, General Muhozi Rugaba abinyuze kuri X kuri wa 4 Gashyantare 2025 yabwiye Malema ko atagomba gusebya base na se wabo. Aha akaba yaravugaga se Museveni na Perezida Kagame akunze kwita se wabo, kuko Malema yari yabagarutseho abibasira. Yaragize ati umuvandimwe wanjye Julius Malema agomba kurekeraho gusebya ba data na data wacu. Ibyo ni bibi kuri we kandi ntabwo bikenewe na gato, ahubwo yarakwiye kuza hakavugana natwe. Cyril Ramaphosa n'umugabo mwiza, nta muntu ukwiye kumusuzugura. Turamwubaha cyane, atunze inka nk'iz'abanyankore, nta muntu ukwiye kumutuka. Yongeyeho ati kohereza ingabo za Afrika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntibyari bikwiye mu buryo bwari bwo bwose. Ariko abavandimwe bacu bo muri Afrika y'Epfo ntibajya batugisha inama mbere yuko bakora ibintu byabo. Imvugo Julius Malema yakoresheje yumvikana nk'ishinja ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubwa Uganda kugira uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Yakomeje ashimangira cyane ko u Rwanda ari rwo ruri gutesha agaciro igisirikare cya Afrika y'Epfo, hasaba ko basubira inyuma byaba ngombwa bagasubira muri Afrika y'Epfo bagategura gutera u Rwanda. Icyo gihe yaragize ati hari ikibazo gikomeye, nta bushobozi dufite, niyo mpamvu ntari kuvuga ngo tugende dutere, ndi kuvuga ngo tuveyo twongere twishyire hamwe, twongere twitoze, hanyuma niba u Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibi ngibi turutere. Ntabwo tuzemera ko u Rwanda rudutegeka, ntabwo tuzemera ko Kagame avugisha Cyril nk'uko yamuvugishije. Turabizi Cyril ni umunyantege nke ariko yabaye perezida w'igihugu cyacu. Malema yavuze ko igisirikare cy'igihugu cyabo cyasebye bitewe n'ibyabereye muri Congo, aho kuri ubu abasirikare bayo bariyo ibirindiro byabo bigenzurwa na M23 hariyo basaba uruhushya ku kintu icyo ari cyo cyose bashaka gukora nubwo itigeze ibambura intwaro. Malema atugomba kubanza gukemura ibibazo byawe mbere y'uko ujya gufasha abandi. Igisirikare cya Afrika y'Epfo kuri ubu ntikiri ku murongo. Kuri ubu abasirikare ba Afrika y'Epfo bari baragiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo, bamanitse amaboko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ndetse kuri ubu bari mu matwara y'uwo mutwe
ndetse abagera kuri 14 nibo byamaze kwemezwa ko baguye muri iyo ntambara. Ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aherutse guhamagaza inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abadepite na Sena ngo bige ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko ifatwa rya Goma. Kwa 26 Mutarama 2025 umutwe w'abarwanyi ba M23 wafashe Goma unatangaza ko mu gihe imirwano idahagaze ngo hashyirwe ingufu mu biganiro uzakomeza ukagera n'Kinshasa. Mu ijoro ryo kwa gatatu Gashyantare 2025 Perezida Felix Tshisekedi yatumyeho Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Vital Kamerhe n'uwa Sena Jean Michel Sama Lukonde bategura inteko rusange idasanzwe yiga ku ifatwa rya Goma. Iyo nama yarateranye maze ifata imwe mu myanzuro, aho abavuga rikijyana bibumbiye mu ihuriro ry'amadini ubu bivugwa ko aribo bagiye kugira uruhare mu biganiro hagati ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23. Inyuma y'uko iki gihugu cyagiye gisaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda gishinja gufasha M23, ariko bigasa no guta inyuma ya Ahuye. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ko kuruhuza n'ibibazo bya M23 ari ukwihunza inshingano kwa Perezida Tshisekedi. Radio Okapi yanditse ko bitewe n'uburemere bw'ibiri ku murongo w'ibyigwa, inteko rusange idasanzwe yateranye kuri uyu wa 4 Gashyantare yabaye mu muhezo. Umwanditsi w'umutwe w'abadepite Jacques Jory yavuze ko inteko rusange yari igamije kureba uburyo igihugu cyasohoka mu ntambara n'amahoro akagaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abadepite basabwe gutanga ibitekerezo mu nzira za politike n'iza diplomasi bishobora kuvamo umuti w'intambara zayogoje Kivu y'Amajyaruguru. Hashize imyaka irenga 3 intambara mu burasirazuba bwa Kongo yubuye, ubwo umutwe wa 23 urwanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda wongeraga gufata intwaro kubera bene wabo bicwaga bagatwikirwa abandi bagahunga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite impunzi ibihumbi amagana ziri mu karere zahunze kwicwa zizira uko zaremwe. Ariko se agahinda n'amarira by'izi nzirakarengane zihora zijujubywa n'intambara hazahozwa nande? Reka tubiganireho muri comment. Juburi nitwa Eric Rukundo, message direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntawema kugutegurira. Naho butaha.